mahanga nk'u Burundi, Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania n'indi mitwe y'abarwanyi ifatanye n'ingabo za Kongo. Ku mbuga nkoranyambaga, mu biganiro bigamije gushaka umuti w'iki kibazo ndetse no mu biganiro hagati y'abantu ku giti cyabo, hakomeza kugaruka ikibazo ngo aba barwanyi ba M23 ni abanyekongo koko? Ko bitwa amazina y'abanyarwanda, ko bavuga ikinyarwanda neza nta gutegwa. Ese impamvu M23 irwana zirumvikana? Intandaro y'ibi byose ni iyihe? Kugira ngo humvikane neza imvo n'imvano y'intambara ya M23 uyu munsi, birasaba gusubira mu myaka 140 ishize, neza ku itariki ya 15 y'ukwa 11 mu mwaka w'1884, mu nama yahuje ibihugu by'ibihangange byo mu Burayi bwo mu kinyejana cya 19. Ni ibihugu byahuriye mu bwami bw'Ubudage icyo gihe mu murwa mukuru Berlin. Byari bigamije kugabana umugabane wa Afurika mu ntego nyamukuru yo gukoloniza no gusirimura uyu mugabane wa Afurika. Conference de Berlin ni inama yatumijwe na Otto von Bismarck, wari chancelier w'Ubudage icyo gihe, bisabwe n'umwami w'Ububirigi muri icyo gihe, Leopold wa kabiri. Ni inama yahuje ibihugu 14 byarimo Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyani, ubwami bwa Autriche-Hongrie, Denmark, Suède, Norvège, Turukiya, Espagne, Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu 7 muri ibi ababihagarariye bagiye nta butaka babonye ku mugabane wa Afurika. Ibihugu byafashe ubutaka bwo gukoloniza muri Afurika byari Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyani, Portugal na Espagne. Ku meza aho ngaho muri iyi nama yamaze amezi 3 yose kuva ku itariki ya 15 y'ukwa 11 mu 1884 kugera ku ya 26 y'ukwa 2 mu 1885, bafashe irati bajya ku ikarita y'umugabane wa Afurika barayigabagabana nk'abana bicaye bagabana umugati cyangwa se ikijumba, buri wese afata igice cye. Nuko umugabane wa Afurika wagabanijwe, buri gihugu cyo mu Burayi gifata igice cyacyo cyo gukoloniza. Muri iri gabanywa ibihugu byinshi bya Afurika byarahombeye cyane, ibindi birunguka. U Rwanda ruri mu bihugu byahombye. Mbere y'umwaka w'1884, mu buhangange bw'abami b'u Rwanda n'intambara barwanye nyinshi kugeza kuri Kigeli wa 4 Rwabugiri, bahimbye inkotanyi cyane, u Rwanda barugejeje ku buso burenga kilometero kare 162. U Rwanda rwari runini cyane ku buryo rwageraga mu bice bitandukanye by'ibihugu bituranye narwo birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. U Rwanda muri iyi nama ya Berlin rwatakaje intara zarwo 7, zirimo 5 zashyizwe kuri Kongo, zirimo Masisi, Rucuru, Itombwe, Uvira na Fizi za Masisi na Kivu zombi, y'epfo n'iya ruguru. Izindi 2 za Bufumbira na Mpororo zashyizwe kuri Uganda. Ndetse hari n'ibice bya Karagwe mu burasirazuba byajyanywe n'Abongereza mu 1910 mu gihe bashaka kubaka umuhanda wa gari ya moshi yari kuva i Cairo mu Misiri igana Cape Town muri Afurika y'Epfo. Kubera ko ubwami bw'u Rwanda bwari bunini bukagabanywa mu nama ya Berlin, u Rwanda rwatakaje hafi 80% by'ubutaka rwahoranye, busigarana ubuso bungana na kilometero kari 26,338 rufite uyu munsi. Nubwo abanyaburayi bagabanya Afurika bagatwara u Rwanda ubutaka bunini, ariko hari icyo batatwaye. Muri ibyo bice byahoze ari iby'u Rwanda hari hatuye abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, bafite umuco w'abanyarwanda, bafite amazina y'abanyarwanda, bahatuye imyaka myinshi cyane, bari abanyarwanda. Gusa nyuma yo kugabanywa k'u Rwanda bisanze bometswe ku bindi bihugu, basigara batakira abanyarwanda, ahubwo bahinduka abanyekongo n'abanyayuganda bavuga ikinyarwanda. Gusa bagumanye umuco n'ururimi by'u Rwanda, babayemo imyaka myinshi ndetse bakomeza kuvuga icyo kinyarwanda. Mu nama ya Berlin, u Rwanda rwahawe Ubudage, naho Kongo ihabwa Ububirigi. Gusa mu ntambara ya mbere y'isi, Ubudage bwahanganye n'ibihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1914 kugera mu 1918. Ububirigi rero bwarwanye ku ruhande rw'Ubwongereza n'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyo ntambara. Nuko rero abafatanyabikorwa mu ntambara b'Abongereza bari muri Uganda n'Ababirigi bari muri Kongo bagabye ibitero ku Badage bari mu Rwanda, Burundi na Tanzania. Iyi ni intambara yarangiye Abadage batsinzwe burundu, barahunga, maze ibihugu byafatanije mu ntambara kwirukana Abadage mu burasirazuba bwa Afurika
bigabana ibihugu byari bifitwe n'aba Badage. Ubwongereza butwara Tanzania, Ububirigi butwara u Rwanda n'u Burundi. Mu gukoloniza rero, abanyaburayi bafataga abanyafurika nk'abakozi babo kandi babacakara. Bakoreshwaga imirimo y'agahato nta guhembwa. Mu gihe ibi bihugu byari mu bukoloni, hari abanyarwanda benshi bakomeje kwambuka bakava mu Rwanda bakajya muri Kongo, Uganda ndetse na Tanzania, aho bamwe bagiye bajya gushaka ubuzima kubera ibihe by'inzara n'amapfa byagiye biba mu Rwanda. Abandi bo bajyanywe bagiye gukoreshwa imirimo y'agahato kubera ko muri ibyo bihugu byinshi, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu b'abakozi bari barashize. Abantu baragabanutse cyane kubera ibikorwa by'ubunyamaswa by'ubucakara bwakozwe n'abanyaburayi kuva mu kinyejana cya 16 kugera mu kinyejana cya 19. Cyane cyane muri Kongo, Ububirigi bwatwaye abanyarwanda benshi bajyanwa mu mirimo y'agahato yo gukora mu mirima minini y'ibihingwa, gucukura amabuye y'agaciro mu birombe n'indi mirimo itandukanye. Mu mwaka w'1959 mu Rwanda, abarwanashyaka ba Parmehutu ya Gregoire Kayibanda na Aprosoma ya Habyarimana Joseph Gitera bari barashingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ishingiye ku mitekerereze ya Hutu Power, bafashijwe ndetse bagahagarikirwa n'Ababiligi birayi mu Batutsi, barabica, barabasahura, barabatwikira. Ibi byatumye Abatutsi bagera ku 150 bahunga ako kanya berekeza mu bihugu bituranye n'u Rwanda, nk'uko bigaragazwa na raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi yakozwe icyo gihe. Iyo raporo igaragaza ko abanyarwanda bahungiye mu bihugu bitandukanye mu buryo bukurikira: abagera ku 60,000 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 35,000 bahungira muri Uganda, 42,000 bahungiye mu Burundi, abandi bagera ku 10,000 bahungira muri Tanzania. Guhunga kw'Abatutsi bahungira muri ibyo bihugu kwarakomeje kubera ko kuva mu 1959 kugera mu 1962 ibikorwa byo kwibasira Abatutsi byarakomeje muri iyo myaka. Zimwe mu nyandiko zigaragaza ko hahunze abandi benshi ku buryo habarurwa abagera ku 420 bari bamaze guhunga kugera mu kwezi kwa mbere mu 1962. Mu kwezi kwa 12 mu 1963 leta ya Gregoire Kayibanda yishe Abatutsi muri perefegitura za Gikongoro na Cyangugu. Nabwo HCR yavuze ko hahunze abagera ku 50,000. Nyuma y'aha ngaha mu myaka ya za 60, 70, 80 Abatutsi bari mu buzima bubi bakomeje guhunga igihugu kugera mu ntangiriro z'imyaka ya za 90 Abanyarwanda bari bagihunga. Gusa bigeze mu mwaka w'1994 ibintu byagiye ku rundi rwego. Ubwo noneho ku rwego rwo hejuru habagaho guhunga bya nyabyo ku mubare munini w'Abanyarwanda. Ubwo mu Rwanda habaga jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gihe Abatutsi bitwaga, bamwe mu barimo bahigwa bagerageje guhunga n'ubundi bahungira mu bihugu bitandukanye bituranye n'u Rwanda. Gusa iyi jenoside yakorewe Abatutsi imaze gutangira, amahanga amaze gutererana u Rwanda, ingabo za RP Inkotanyi zimaze guhaguruka zikarwana zikanahagarika iyi jenoside, leta yari irimo ikora jenoside n'ingabo zayo barahunze, bahungana n'interahamwe n'impuzamugambi n'abandi bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ndetse batwaye n'abaturage basaga 2 miliyoni bababwira ko nibaguma mu Rwanda bazicwa n'inkotanyi, maze bajya mu bihugu bitandukanye nabyo bituranye n'u Rwanda. Icyo gihe mu mibare itangazwa na HCR, abaturage 850 bari barahungiye muri Kivu y'Amajyaruguru, 332 bahungira muri Kivu y'Amajyepfo, 577 bahungiye mu burengerazuba bwa Tanzania, 270 bahungira mu majyaruguru y'u Burundi. Abenshi muri aba bagiye mu mashyamba bashutswe n'abagize uruhare muri jenoside, bababwira ko nibagaruka mu Rwanda bazicwa. Bashaka kubagumana bugwate. Ibi byose dusobanuye nibyo byatumye ibihugu bitandukanye bituranye n'u Rwanda birimo abaturage benshi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bafite umuco w'Abanyarwanda. Ni urugendo rw'imyaka 110 ishaririye y'amateka y'Abanyarwanda. Bamwe muri aba baturage babaye abaturage b'ibyo bihugu bahungiyemo. Barimo Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, Abagande n'Abanyatanzania bavuga Ikinyarwanda. Ariko ahangaha birasa naho inkuru itaratangira neza, kubera ko tutaravuga ku bahunze mu 1994 bagiye bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bakajyana ingengabitekerezo ya jenoside. Barimo abari ingabo za leta, FARE, interahamwe n'impuzamugambi bageze mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagashinga imitwe y'abarwanyi y'abacengezi irimo ALIR,
RDR, ubu hariho FDLR. Iyo mitwe yose nta kindi yashingiwe kutari ukugaruka mu Rwanda gukuraho ubutegetsi buriho bakanakomeza umugambi wa jenoside. Aba rero n'ubundi bageze muri Kongo bahasanze abanyekongo b'abatutsi, nk'uko intego yabo yari yo gutsemba abatutsi bose aho bari hose ku isi. Badukiriye aba banyekongo b'abatutsi kandi bavuga ikinyarwanda, batangira kubica bagamije kubatsembera kubamara. Bituma benshi bahunga igihugu cyabo ku buryo bashize imyaka irenga 25 aba banyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda ari impunzi ziba mu bihugu bitandukanye birimo u Rwanda, Uganda, Burundi na Kenya. Ku rundi ruhande, iyi mitwe y'abagize uruhare muri jenoside yakoranye n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo igihe kirekire mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bwa mbere Perezida Mobutu yakoranye n'abacengezi n'interahamwe bashaka gutera u Rwanda. Nyuma u Rwanda n'ibindi bihugu bashyigikira umutwe witwa AFDL wa Laurent Désiré Kabila, barwanya Mobutu bamukura ku butegetsi. Iyo ni intambara ya mbere ya Kongo. Kabila amaze kugera ku butegetsi i Kinshasa hari mu 1997, yahindutse u Rwanda ashaka kurutera, nawe atangira gukorana n'imitwe y'interahamwe n'abacengezi. Gusa ibi nawe byaramuhenze cyane kubera ko u Rwanda rwashoye byinshi mu birebana n'umutekano no kurinda igihugu. Rero byatumye Laurent Désiré Kabila ubwo yari akiri mu migambi yo gutera u Rwanda, ahubwo mu buryo butunguranye u Rwanda rwo rwaramutanze rumutangizaho intambara ikomeye. Ni intambara y'iswi ya kabiri ya Kongo. Perezida Kabila mu kugirana ibibazo n'u Rwanda yikomye cyane n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, abashinja gukorana n'u Rwanda. Ibi nabyo byongera ibibazo kuri ba banyekongo bavuga ikinyarwanda kubera ko banzwe n'abandi banyekongo babagirira nabi, abenshi barahunga. Aba banyekongo bavuga ikinyarwanda n'abandi banyekongo bari babangamiwe na leta ya Laurent Désiré Kabila nta yandi mahitamo bari bafite usibye gushinga umutwe w'inyeshyamba wo kurwanya iyo leta, bawita Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD, ushyigikirwa cyane n'ibihugu birimo u Rwanda na Uganda. Gusa iyi RCD nayo yaje gucikamo ibice bibiri. Habaho RCD Goma yari yiganjemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda na RCD Kisangani. Izi RCD zombi zarwanye mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Gusa iyi ntambara yaje kurangira mu mwaka wa 2002 ubwo imitwe yarwanaga muri Kongo irimo RCD Goma yemeranyaga na leta ya Joseph Kabila wari warasimbuye se Laurent Désiré Kabila, yumvikana n'iyi mitwe gushyiraho leta y'inzibacyuho, amahoro akaboneka muri Kongo. Imitwe y'interahamwe n'abacengezi ya FDLR igasenywa burundu, abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagataha iwabo bakava mu nkambi bagasubira muri Kongo. Joseph Kabila ndetse n'iyi mitwe bumvikanye ko hajyaho ubutegetsi bw'inzibacyuho buhuriweho, Perezida Kabila akagira ba vice perezida bane bavuye mu mitwe itandukanye yarwanaga mu ntambara ya Kongo yarimo RCD Goma. Mu byemeranyijweho harimo guhagarika urugomo rwakorerwaga abanyekongo bavuga ikinyarwanda bicwaga nabi bagirirwa nabi, ndetse abarwanyi ba RCD Goma bashyizwe mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi byose byemeranijwe mu masezerano ahagarika intambara ya kabiri ya Kongo yasinywe ahitwa Sun City, ni muri Afurika y'Epfo, mu byiswe amasezerano ya Sun City, hari ku itariki ya 2 y'ukwa 4 mu 2003. Ibyo kwibasira no kugirira nabi abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi ntabwo byigeze bihagarara kubera ko bakomeje guhohoterwa. Ibi byahise bituma mu mwaka wa 2004 General Laurent Nkunda agaragaza ko avuye mu gisirikare cya leta ajya gushinga umutwe yise Congrès National pour la Défense du Peuple, CNDP. Wari umutwe uvuga ko ugiye kurwanya uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari bamaze igihe batotezwa muri Kongo kandi leta yabo ibireba. CNDP yatangije ibitero ku ngabo za leta, inigarura ibice bitandukanye birimo teritwari ya Rucuru na Masisi, ariko General Nkunda n'umutwe wa CNDP ibyabo byaje kugera ku iherezo ubwo yafatwaga agafungwa. Noneho uyu mutwe ukaza kugirana amasezerano na leta ya Kongo yayoborwaga na Joseph Kabila yo guhagarika imirwano no kumvikana birambye, maze kera kabaye abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakabona amahoro, bakabaho nk'abanyekongo mu burenganzira bwuzuye, impunzi zigataha n'abasirikare bo mu mutwe wa CNDP bakinjizwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano yasinywe hagati ya leta ya Kongo n'uyu mutwe wa CNDP ku itariki ya 23 y'ukwa 3 mu 2009. Bimwe mu byari bigize aya masezerano byarakozwe. Abarwanyi ba CNDP bashyirwa mu gisirikare cya leta, ariko impunzi ntizacyurwa, ndetse n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeza kwibasirwa, ntibabona amahoro nk'abandi banyekongo mu gihugu cyabo.
ahubwo bakomeza kwicwa n'interahamwe na FDLR. Baratotezwa bikomeye cyane, aho andi moko yabarwanyaga bavuga ko ari abanyarwanda ngo bakwiye gusubira iwabo mu Rwanda. Ibi byose rero byatumye mu mwaka wa 2012 bamwe mu basirikari bari barahoze mu mutwe wa CNDP babona ko amasezerano basinyanye na leta ya Kabila atubahirijwe, maze bongera gufata icyemezo cyo gusubira mu ishyamba bakarwanya uburenganzira bwabo, by'umwihariko bwa bene wabo b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu itotezwa rikomeye kandi rimaze imyaka myinshi, bitewe n'uko amasezerano atarubahirijwe na leta ya Kongo yasinywe ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu 2009. Abo barwanyi bavuye mu gisirikare cya Kongo bahisemo guha uwo mutwe wabo izina rishingiye ku itariki aya masezerano yasinyweho, iya 23 y'ukwa gatatu mu 2009. Uko niko bahisemo kwita uwo mutwe wabo Mouvement du 23 Mars, M23. Uyu mutwe wari uyobowe na Colonel Sultan Makenga. Muri make, ibi tuvuzeho ni urugendo rw'imyaka irenga 100 rwagejeje kwishingwa n'ivuka ry'umutwe wa M23. Reka noneho tuvuge uko uyu mutwe wakoze intambara zo kuva ushinzwe mu myaka 13 ishize kugera uyu munsi. Byose byatangiye ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2012, ubwo ikirunga cyari kimaze iminsi gitutumba cyarutse. Abasirikare 300 bari barahoze ari abarwanyi ba CNDP bagatangaza ko bahagaritse kuba abasirikare ba leta ya Kongo, ahubwo ko bigumuye, ndetse bahita batangiza ibitero bikomeye cyane ku ngabo za leta zari mu bice byo mu majyaruguru ya Kivu. Aba barwanyi bari bayobowe na Colonel Sultan Makenga barigumura, bashinja leta ya Joseph Kabila kutubahiriza amasezerano yagiranye na CNDP yo ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu 2009. Mu buryo bwihuse, aba barwanyi ba M23 biyongereye mu mwanya muto cyane, maze bava ku bantu 300 bigumuye ku gisirikare cya Kongo bagera ku bihumbi mu minsi mike cyane. Byaturutse ku kuba n'abandi barwanyi bahoze mu mutwe wa CNDP n'abandi banyekongo bavuga ikinyarwanda bavuye mu gisirikare cya leta biyunga kuri uyu mutwe, ndetse banakira abandi barwanyi baturutse mu banyekongo bavuga ikinyarwanda mu bice bitandukanye by'isi. Aba ni ababonaga uburyo uyu mutwe urimo kurwanya uburenganzira bwawo. Ku rundi ruhande, aba baturage b'abasivile b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahise batangiza uburyo bwo gufasha abo barwanyi nk'uko bisanzwe bigenda mu ntambara nk'izi. Vuba cyane uyu mutwe wahise ugaba ibitero bikomeye ku ngabo za leta zari mu bice bya Rucuru na Masisi. Intambara ikaza umurego ityo, ndetse abarwanyi ba M23 batangirana intsinzi ikomeye cyane. Isi yose itangira kubamenya. Uyu mutwe watangaje ko noneho urwanya uburenganzira bwa muntu na demokarasi, ndetse washinje ku mugaragaro Perezida Joseph Kabila kwiba amatora ya Perezida wa Repubulika yo mu 2011, ndetse banatangaza ko ahubwo bari bagiye kwerekeza i Kinshasa bakamukura ku butegetsi. Ibyo kuva ku butegetsi kubera intambara byo Perezida Joseph Kabila ni ikintu atashakaga no kumva iruhande rwe. Ubwo rero nawe yaragiye gukora ibishoboka byose akabihagarika ku muvuduko munini cyane. Intambara yahise ishyamiranye impande zombi mu ishusho n'igisobanuro cya nyayo cy'uburwanyi. Ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 2012, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yavuze ko mu mirwano yari bihanganisha igisirikare cya leta FARDC n'umutwe wa M23, abarwanyi b'uyu mutwe bagera kuri 200 bishwe, abagera kuri 370 bitanga mu maboko y'ingabo za leta. Ariko hashize ukwezi, ku itariki ya 8 y'ukwa 7 mu 2012, General Sultan Makenga wari uyoboye abarwanyi ba M23 yabwiye ibinyamakuru mpuzamahanga ko ibikorwa bya gisirikare bya leta ya Kongo byo kuvana M23 mu birindiro byari byamaze kunanirwa kugera ku ntego, ko ahubwo uyu mutwe wari utangiye kubasubirana inyuma ugamije kujya gufata umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Goma. Ibi byaratunguranye cyane kumva ko M23, umutwe muto cyane wari ukimara gushingwa, ufite imbaraga zo gufata umujyi wa Goma. Buri wese yumvaga ko ari bya bindi by'inyeshyamba ziba zivugira. Gusa amagambo yashize ivuga ubwo mu mpera z'umwaka wa 2012 ku itariki ya 18 y'ukwa 11, ku muvuduko munini cyane bayobowe na General Sultan Makenga, abarwanyi ba M23 batangije ibitero biremereye cyane ku ngabo za leta, maze barazishushubikanya ku buryo nyuma y'iminsi 2 gusa aba barwanyi ku itariki ya 20 y'ukwa 11 mu 2012 bigaruriye umujyi wa Goma. Abakozi ba leta, abo mu nzego z'ubutegetsi, abakoraga ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, ndetse n'abafite aho bahuriye hose n'ubutegetsi bw'i Kinshasa bahise babangira amaguru ingata barahunga, n'ingabo za leta zita intwaro ziriruka. Abaturage ba Goma nabo nta kindi bakoze uretse kwakira abo barwanyi. Mu isi yose igikuba kiracika kubera ko byatunguye buri wese uburyo Goma yari imaze kwigarurirwa n'abarwanyi bamaze umwaka umwe.
leta ya Kongo yari imaze gutsindwa, itakaje umujyi w'ingirakamaro nka Goma, ibinyujije mu muvugizi wayo bwana Lambert Mende Omalanga yatangarije ibitangazamakuru mpuzamahanga ko abo barwanyi bafashijwe n'u Rwanda. U Rwanda rwahise rubihakana, ruvuga ko ntaho ruhuriye n'ibyo bibazo by'abanyekongo. Gusa ku butaka intambara yari yafashe intera ndende. Mu mpera z'umwaka wa 2012 aba barwanyi bagabye ibitera ahantu henshi nko muri Kivu y'Epfo, bahangana n'ingabo za leta, wongeyeho n'indi mitwe irwanira muri Kongo nka Mai Mai na FDLR. Kuva ku itariki ya 18 y'ukwa 11 mu 2012 ndetse n'iminsi igera ku 10 yakurikiyeho, izina rya General Sultan Makenga n'umutwe wa M23 byaravuzwe cyane mu bitangazamakuru mpuzamahanga, kubera ko aba barwanyi barimo bagenda babona intsinzi zitabarika muri Kongo kandi bari bashya. Iryo zina nibwo ryari rikimenyekana. Byageze aho leta ya Kongo igirana imishyikirano n'aba barwanyi, maze mu masezerano yasinywe hagati y'impande zombi, leta ya Kongo n'umutwe wa M23 agasinyirwa muri Uganda. Uyu mutwe wemera kuva mu mujyi wa Goma. Ku itariki ya 30 y'ukwa 11 mu 2012 aba barwanyi ba M23 batangiye kuva muri Goma, ndetse bigeza ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 2 y'ukwa 12 mu 2012. Nyuma y'iminsi ibiri, ku itariki ya 3 y'ukwa 12 muri uwo mwaka, ingabo za leta zagarutse mu mujyi wa Goma, zishinja abarwanyi ba M23 bari bamaze kuva muri uwo mujyi ko bawusahuye. Kuwusahura byagarutsweho byihariye, bigaragazwa ko aba barwanyi ba M23 batwaye amafaranga menshi, batwara imodoka, basahura za depo z'ibyo kurya, intwaro ndetse n'ibindi byose ngo babonaga bizabafasha mu rugamba. Umwaka wa 2012 warangiye umutwe wa M23 umaze kugeza Perezida Kabila ku gucisha make, akumvikana nawo ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye nuko byari bimeze hagati muri uwo mwaka. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2013 n'ubundi umutwe wa M23 wari ukiri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ntawe wari witeguye kujya. Gusa uyu mwaka wa 2013 wabaye iherezo ry'insinzi n'ubuhangange bw'uyu mutwe wa M23, kuko mu kwezi kwa gatatu k'uwo mwaka wa 2013 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kafashe icyemezo cyo guha uburenganzira ingabo z'umuryango w'abibumbye uburenganzira bwo gushyiraho itsinda ry'ingabo zihariye zakemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko M23. Iri tsinda ry'ingabo ryiswe United Nations Forces Intervention Brigade. Ryari itsinda ry'ingabo ryahurijwemo ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zisanzwe muri MONUSCO, zongerwamo izaturutse mu bindi bihugu nka Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi. Iri shami ryahise rihabwa umunyatanzania Brigadier General James Aloys Mwakibolwa ngo aziyobore muri ibi bikorwa, bafashe igisirikare cya Kongo cyari cyamaze kunanirwa. Izi ngabo rero zagiriyeho guhashya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, irimo M23, FDLR, imitwe y'aba Mai Mai n'indi yose ikorera muri iki gihugu. Iri shami ry'umutwe wa Loni ryahise ritangira akazi, maze mu kwezi kwa 10 ritangiza ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa M23, byashegeshuye umutwe ku kigero kiri hejuru cyane, urasenyuka burundu. Ibi bitero by'iri shami byiyongereyeho n'ibindi bitero by'ingabo za leta ya Kongo byashwanyaguje umutwe wa M23 kugera ku kigero cya nyuma, aho wisanze nta mahitamo yandi ufite uretse gushaka aho uhungira hatari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nabyo byabaye kubera ko ibi bitero byo mu kwezi kwa 10 n'intangiriro z'ukwa 11 mu 2013 byo mu duce dutandukanye nka Kanyamahoro, Kiwanga, Rucuru na Rumangabo byasunitse abarwanyi ba M23 batakaza uduce twose bari barigaruriye. Maze ku itariki ya 7 y'ukwa 11 mu 2013 General Sultan Makenga n'abarwanyi 1500 bari basigaranye nawe basigaye nta mahitamo bafite, bahungira muri parike y'igihugu ya Mugahinga muri Uganda, bakiza ubuzima bwabo, bahungira no mu bindi bice bya Kisoro muri icyo gihugu cya Uganda. Izi ngabo z'ishami ryihariye zashyizweho n'akanama gashinzwe amahoro ku isi, zanenzwe mu isi yose ko zasenye M23, ariko indi mitwe yari yitwaje intwaro nka FDLR, ADF, Lord Resistance Army yo irasigara. Byahise bigaragara ko ari umutwe w'ingabo washyizweho bisabwe na Perezida Kabila n'abandi batashakaga M23, ariko bari bashyigikiye FDLR n'indi mitwe batashakaga kwikorwaho. Gusa uko byagenze kose M23 yarashenywe burundu rwose, ihunga ubutaka bwa Kongo ibuvaho, ariko ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyagumyeho. Perezida Felix Tshisekedi akigera ku butegetsi, abanyekongo bavuga ikinyarwanda batekerezaga ko hari icyo azakora wenda uburenganzira bwabo bukagaruka. Ibi ntibyakunze. Ibi rero nibyo byatumye abarwanyi b'umutwe wa M23 bari barahungiye muri Uganda
bongera kwisuganya, bongera kwegura intwaro. Kuri iyi nshuro umutwe wa M23 ntabwo wagarutse ari nka M23 yo mu 2013 yashushubikanyijwe igakubitwa inshuro rwose ikanasenyuka. Wagarutse ari igisirikare cyahindutse, ndetse M23 yagarutse ari umutwe wa politike ufite umuyobozi mushya Bertrand Bisimwa. Ndetse noneho kuri iyi nshuro bitandukanye no mu mwaka wa 2012, M23 ni igisirikare cyagaragaje ubuhangange no mu bya diplomasi. Nyuma yo gutangiza intambara ku ngabo za leta, amahanga yarahagurutse asaba leta ya Kongo n'uyu mutwe kujya mu biganiro. Yewe biranaba haba i Rwanda muri Angola ndetse na Nairobi muri Kenya. Umuhuza n'ubundi yabaye Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya. Gusa nta cyavuyemo. Kugeza naho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibarizwamo, nawo wohereje ingabo zo kubungabunga amahoro, ariko nabyo ntacyo byatanze kubera ko leta ya Kongo yasabye ko izi ngabo zihava zisimburwa n'iza SADC zaje muri Kongo zifite inshingano yo gusenya burundu uyu mutwe. Leta ya Kongo yanatumije ingabo z'u Burundi kugira ngo zize kurwanya M23. Rwose iyi nshuro umutwe wa M23 nawo wagarutse warahindutse cyane, ndetse mu kwivugurura gukomeye kuri iyi nshuro uyu mutwe wa M23 nawo washatse abafatanyabikorwa. Mu kwezi kwa 12 mu 2023 byamenyekanye ko umutwe wa M23 wihuje n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC wa Bwana Corneille Nangaa. Uyu mutwe wahise uba ihuriro rya AFC M23. Nangaa yahoze ari umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nawe wari umuyobozi w'iyi komisiyo mu 2019 ubwo Perezida Antoine Felix Tshisekedi yabaga perezida wa Kongo. Iri huriro rya M23 na AFC naryo ryagize imbaraga rihangana n'ingabo za leta zo zifatanije n'ingabo za SADC zirimo Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, ndetse n'ingabo z'u Burundi n'imitwe itandukanye irimo FDLR, umutwe wa Wazalendo n'abandi. Uyu munsi tuvuga ibi. Umutwe wa M23 wamaze kugera ku cyo wari wagezeho mu 2012 gufata umujyi wa Goma. Uyu munsi uyu mutwe uvuga ko ugamije kurwanya uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bicwa nabi batotezwa muri Kongo n'andi moko y'abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo. AFC M23 ivuga ko yiteguye kuganira na leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo ivuga ko itazigera iganira na M23 kubera ko ari umutwe w'iterabwoba. Uyu munsi rero umutwe wa M23 urahari rwose, kandi birasa naho ntaho biteguye kujya kubera ko banashyizeho abayobozi mu bice bafashe. Abayikurikirana bose bagaragaza ko bisa naho nta bundi buryo iyi ntambara izarangiramo usibye kuganira hagati ya M23 na leta ya Kongo bakagira ibyo bemeranyaho.